Maikanem abilin. Tinapalabas, pinanggap ni Bart agundawayan ni Ella. Iso abinot butang ken pinilit na daytoy sumurot ken kuana iti may sa asilid iti pasdek ngayan da. Napilitan nga rod asimurot ni Ella ngem siniriban na daytoy. Binartek na iti husto ket idi nakaturugan linibasan nan aging ga nakarwar iti inaladan ti pasdek. Kastaw na'y matapungtot ni Doña Anita gaputan nakalibas ni Ella ket binilin na da Bart asapulan da daytoy. Ket iti kanito amasarakan da, patayin dan. Itagagayem, adtoy tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. Maikanem abilin. Nangag mo ti kinunak, Bart. Iti kanito amasarakan nyo ni Ella. Patayin yun. Madam. Anya nga iti serbi na akailalam day jay a babae. Kat di nakamot kayat, ananuam ngay, iso apatayam laangan, gapot ay pasubo na tayo. Amangan paikit din no iso timang dadaol kada tayo. Madam. Agtumpal ka kanyak, Bart, no kayat mo anasayaat ka. Patayin yun day jay nga Ella. Wan, madam. Kakadwa! Dumog kayo iti bagak kada kayo. Awan ti serbi ti kadda tayo dito no dito agunay. Pagam mo tayo, akurang tayo iti armas. Iso anas ka na gumatang tayo. Kasanaw! Kasanaw, gumatang tayo! Naskan nagtakaw tayo pa'y. Lukas sa pula namang sarap tayo iti bangko. Tapno at ado ti kwarta matakaw tayo. Aramidan tayo. Bangko? Wala mi. Kat mo kasapulan nga tignay tayo amin. Aramidan tayo. Iti kasta. Makaurnong tayo iti gatang tayo iti armas. Tano di tayo aramidan ti kastoy. Agpatingga tayo la dito ikuta. Saan tayo ang maipatungpal ti panggap tayo. Lando, kasludyak ka ba ulang tikayat na mag-ansong na aramidin tayo? Nalakalaki. Nasken nga iraw mong tibagim kadagiti kakasta nga arami dami. Pasit day tati panagibalis tayo. At tungpal tayo latan iti kat limangan song. Gapot pagsayatan tayo amin na adda dito. Lando, Turot ti pagkinakam ti kasapulan amin. Agriring ti telepono. Napanan nga tani siya nga magsumbat kumay ti telepono. Hello? Hello, Nanay Siyang? Si Kakadi Daytoy? Ha? Sino daytoy? Rina? Wan, Mama. Di ka na itim ka na dakos, iha. Kumusta kan? Nasaya at lang ta, Mama. Iti mabim, agsubli akon kita San Isidro. Aya? Mayat, iha. Kumusta kan, Mama? Nasaya at aklata, iha. Agbarbarkat ka kadipay? Ha? O, saanan? Dela aldaw apan nakadisgrasyak idi, di pa nakabartag ko. Ngamita, saanan, iha. Nasaya at narod no kasta, Mama. Nga pa pa? Kumusta? Kasaritak ko, Ma? Awan, iha. Kat syempre, inaldaw arumwar. Ta syempre, mapan iti opisina na. Kasta ka di, Mama? Anang arudan. Baliwag tumanan ki umawan. Umawagak tumanan intan agawid akon dita Pilipinas. Sige, iha. Bye, Mama. Bye, iha. Agawid to kanon ti anak mi. Nasayat mat kiti. Iti kasta. Makatim namin. Ngam ti parikot. Amang ano dumanon to kan kuana dagiti ilikal nga aramid mi kan ni Simon. Kasano daytan, Rodrigo?
Nalpasan ti panagadal ni Victor iti kinasultado. Papanta ka no inton kaaldawan ti graduation da. Una, naragsakak unay, Carlota. Una, uray siya. Naragsakak nga't, Rodrigo. Mala, agsagana ka nga rod, tamapantam to. Intong graduation na. Lando, sa dino nga taitan, ti ayan ni Auntie Ella. Apay adinak na oray. Tapno imbaga na kumamat, no sa dino ti pagturungan na. Wala ron. Kan, apay nga pang awanin ni di asyanda. Iti anya ang kapo. Ama nga dalikliklikan na. Isuapin manaw. Nalabit akasta. Nang runa pa'y takanayon adidag kinkin na awatan ka ni Doña Anta. Kanayon dang agsubang. Jak malipatan ni Auntie Ella. Nasaya at atao. Imbilang na kaspod no nga anak. Si dadaan at tumulong. Tapno maragpat ko ti arapaap ko itibiyag. Ngam sayang. Sayang tadjakon maragpat. Gapot at dinadaol ti rapist ti arapaap ko. Ano? Iso adjakon maituloy ti agaday. Sayang launay. Rodrigo, magagaran akon ang makaimatang iti panagraduar ni Victor akas soldado. Kasla makit-kita kon ti baligi na. Wen, Carlota. Oras siya, kat magagara nagmaten. Kamaudyanan na. Nagbaligin iti arapaap na apagbalinan. Pudno dayta. Ket, agyaman akin ka, Carlota. Agyaman ka iti, anya. Gapo iti panangipatagmukin ko na. Nga oray saan mo apudno nga anak. Rodrigo, anak ko mutin ni Victor. Agyaman na, Carlota. Inton madamdam apay addatan iti PMA. Wen, maragsakar lakit din ni Victor ang makakita kadata. Kablawan ta ka, iho! May saka na soldado! Agyaman ak, papa. Iho, kablaawan ka. Maragsakan kami kin ni Papam iti panagbalikim. Agyaman ak, mama. Iho, at atim maar ka. Kan nagbakad mo ten ti bakim. Mama, Kasano iho? Di ka kadi ang bakasyon nga uray iti apagpidlaan? apay kid din nasaan, mama? Agbakasyon na. Anya ti makonam iti imbaga ni Rina iti telepono Simon. Agawid ka nun ditoy. Kat ditoyan nga gindag. Saanin nga agsubli iti Amerika, lubilang. Awan mo dakas na. Oh, Apay, di mo kaya't. saan nga iti dayta? Ngam isulakit di tilapad iti pagkwartaak. Apay, ibagam ka di, dagiti aramid mo nga illegal no bilang. Saan mo't kit di? Ngam, Kaya lang nga gawin ka, anak mo. Masaya at mat. Tapno makadennatan. kat kasano nga rod? Intasabtan iti airport? Wala. Mapanta, Anita. Oh, Mama, kailiw kayo. Iha, Ala, hindi aglugan ng itikot siya. Tagawid tayo niya. Wan Papa, intayon. Kay
Kailiw ko maten ijay mansyon. Sige, agina na kapay dito'y silid mo, iha. Nadalos to'y silid mo. Kaput pinadalos akon kan isyan. Sige, mama. Nuada ka sa pulam, ibagam lang kan kuana. Sige, mama. Agina na akmat iha. Tanaban nuga kiti biyahe. Wan, mama. Panawan daklatan dito'y silid ko. Naimbag nga sa pa, mama. At nakamit gayam dito'y kusina. Si kamat gayam, iha. Naimbag nga agsapamat. O anya, akape ka? Anya ti kayat mo nga inuman. Gatas, kape, wano tsaa. Kape, mama. Ngam siya kung timang templa. Siya kun iha. Ibagam lang no kasano ti templam. Dala, agtukaw kape lang. Dita, ta isaganaan ka iti kapem. Agyaman ak, mama. Ay na iha. Agyaman aktaadakan. Kasla, kano laray di imo na nga imayam dito San Isidro. Ita, imay ka man nagbakasyon. Saanan a bakasyon, mama? No di ka talaga adituya ko niyang naan. Takayat ko dito eh. Naumaak matan ni Amerika. Oh, ato iha. Igupo mo nto'y kape. Sambutam ta na po dupan. Agyaman ak, mama. Nasaya at matiha ta dito'y kan ngagnaad. Iti kasta naragragsak. Wana, mama. Talaga asaan akong nagsubli ijay Amerika. Mama, mapanak iji asyenda. Anya? Wan, mama. Sumarong karak iji asyenda. Hanggang iha. Mabalin ka di ngayon ton maminsan langan. Iti kasta, makuyog ka. Ngamin adda pa na kita. Rumwara. Rumwar kayo lata, mama. Okay lang. Kabailaktag may mesa. Di kayagdanag kanya. Anya? Please, mama. Palubusan da kun. Ala. Mapan ka no isoti ko nam. Anya ti aramatam. Kotse, wano akabalyo ka. Agkabalyo ak, mama? Hanggang amangan no nalipata mo ti agkabalyo. Saan, mama? Kabailak. Ala, adakan ka. Oh, agyaman ak, mama. O sige, mapanakon. Bye. Bayak man laangan. Sa bagay, awan batan ijay ni Ella. Awanin tirumbang apagdanaga. Si katay kabalyo idi ang nagpraktisak ang nagpataray saan ka di, pura? Agyaman na, taging gaita, kat adda ka pailaan. Talaga adi na kay binaybay ang dagiti mga asikaso kada kayo. Sakayan ka, puraw, ha? Mapantay di asyenda. Mang Tomas, irwar ko ni puraw. Mapan kami di asyenda. Agpasyar ta iji asyenda, puraw. Nagpintas at talaga daglawlaw. Talagaan na iduma dito eh. Magnakalaang kabalyo, mapantay di asyenda. Kaya't ko asarong karan dagiti trabahador. Kailiw kumat amakita dama ng Ella. Kastamat ka ni Ami. Amok amaragsakan da amakakita kanya. Oh! Oh! Mabit lang, puraw, ha? Manang Ella! Manang Ella! Awan samit ti tao. Kasla awan matan agnanaw ditoy. Gaputa naruutan matan ti paraangan. Ayan dama ng Ella kan Ami. Mapanak iti kataltalunan. Siguro, makitak ida ijay.
naragsa ka pa nagsuble, Ma'am Rina. Maragsakan ang makakita kada kayo. Ma'am Rina, naimbag man ta, nakapasyal ka dito asinda. Wan, kaputa kayo ang makita. Manong, daman ng Ella kin ani? Adada ka dito ka taltalunan? Ay, awandan, ma'am. Nabayagan nga awanda. Manula, tawon ti na palabas. Anya? Lukas ta, napananda. Diyak mo, ma'am. Ta, pimanaw mo ilatan nila. Anya? Pinanawan na to'y asyenda? Kat no isa ti taltal kan idi ni Papa. Wun, ma'am, ng pimanawan. Di miya mo ano, nagturturungan na. Kasta gayam. O ala, sana balen. Okay, kumusta kayon? Nasaya at lata, ma'am. Ay, sino nga rod ita ti katalak dito asyenda? Ay, siyak ti pinusgan ni senyor, ma'am. Nasaya at agyamanak ka. Anya itayan tinagan mo? Igmi, ma'am. Sige nga rod ng igmi. Mapanakon. Wun, ma'am. Agyamanak! Sayang. Awan mo't gaya man daman ang Ella. Apay nga ta. Apay manaw da dito eh. Ada akong iti ayun ti kabalyok. Magnakalaan kabalyo. Agpasyerta iti aglawlaw ti asyenda. Maay-ayo iti daytoy aliso. Presko ti angin. Daytoy aturod ti kanayon ko idi nga umayan. Iti damok a panagbakasyon ditoy. Matanawagan ditoy ti aglawlaw ti asyenda. Tinaglaw nga asyenda da Papa kan Mama. Sige po lang, magnakalaan ha. Agpasyerta pa dito asyenda. Anay ko. Nagat iti kabalyo. Anay ko. Ano tinapasama ko nila, Miss? Oops. Miss? Sino ka? Oh my God. Tulungan ka, tumakder. Anya ti mapasamak, ita tanagsabat ti Dalan da Victor ken Rina. Gagayem, di yuliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Apilin! Nobela ni Virgie Bagley. Direksyon, June Ributaso. Sound effects, Glenn Binawe. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Apilin!